Варшава ба баҳси оташини аъзои ҳукумати Тоҷикистон ва мухолифин сабаб шуд. ҷабру ҷафо ва мушту лагат то ба кай созмонҳои байналмилалӣ мегӯянд то ҳанӯз дар баъзе аз хонаводаҳои тоҷик занон беҳуқуқанд. лапотка қати дар тори сару мезана ҷонам танги мекунам мегӯм чикор кардам айҷо мехезам бо ба лапотка мезанам. ва Каромат Шарипов аз Владимир Путин кӯмак хост. ҳамзамон ин ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон аз мақомдорони тоҷик гиламанд аст. бинед мега гардид кор ёбед. мо гуфтам ҳуҷҷати имрӯза нест ки бо ман беҳуҷҷат дар тоҷикистон кор карда мешавад. имрӯз дар Варшава нишасти солонаи созмони амният ва ҳамкории Аврупо идома дорад. ширкатдорон дар бораи озодӣ, эътиқод ва мазҳаб дар кишварҳои узви ин созмон табодули назар мекунанд. аммо ҳамон гуна ки тоири сафар шоҳид будааст, дирӯз нишасти ҳошиявӣ марбут ба мавзӯи зиндониёни сиёсӣ ба баҳси лавзӣ байни намояндагони ҳукумати Тоҷикистон ва аъзои мухолифин печидааст. ин толори сокит дар яке аз гӯшаҳои варзишгоҳи аслии шаҳри Варшава пойтахти Лаҳистон ҷойгир аст. чанд лаҳза пеш ин толор сокит набуд. даъво инҷо сари номае аст ки ба гуфтаи Абдуллои раҳнамон намояндаи ҳайати ҳукуматӣ аз Тоҷикистон Маҳмадалӣ Ҳаид узви зиндонии ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ навиштааст. мегӯянд ки ӯ дар шароити баде нигоҳдорӣ мешавад, дасту пояшро шикастаанд. ман ҳамчун инсон мегӯям ки ҳамаи ин 100% нодуруст аст. писари Маҳмадалӣ Ҳаид баъд аз нишон додани нома ба толор омад ва гуфт ки ба ҳарфи Абдуллои раҳнамо бовар намекунад. ҳатто агар падари ман навишта бошад ки ман бовар намекунам. чаро шумо мегӯед ки навиштааст ва шиканҷа шуданашро рад мекунад? пас барои чӣ модари ман гуфт? падари ман худаш аз модарам хостааст ки дар бораи он чӣ ки дар зиндонҳо мегузарад гап занад. чаро ӯ бояд дурӯғ гӯяд? чаро? мақомоти интизомии Тоҷикистон мегӯянд ин иддаоҳоро таҳқиқ карданд ва далели рост буданашро наёфтанд. мақомоти Тоҷикистон ҳамеша вуҷуди бадрафторӣ ва шиканҷа дар зиндонҳоро рад карданд ва ҳам мегӯянд дар кишвар зиндониёни сиёсӣ вуҷуд надоранд. намояндаи додситони дигар бора ба ин гуфта таъкид кард. вобаста ба он ки дар масоили ислоҳӣ гӯё ки истифодаи шиканҷа васеъ истифода мешавад, ин маълумотҳо асос надоранд. ягон далелҳои боэътимод аз ҷониби он нафароне ки аз тариқи воситаҳои ахборӣ ва паҳн менамоянд мавҷуд намебошад. муҳиддин кабирӣ раиси ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ гуфт агар мақомот мехоҳанд собит кунанд ки шиканҷа нест ва ҳама чиз дар зиндонҳо дуруст аст, пас бигузоранд афроди бетараф вазъро таҳқиқ кунанд. ба созмонҳои дохилии ҳомии ҳуқуқ ба салиби сурх иҷозат бидиҳед зиндонҳоро бубинанд, мо сокит мешавем. аммо дар миёни ин баҳсу кашмакашҳо кӯдакони бехабар ранҷ мекашанд, аз ҷумла 3 фарзанди хурди Гулбарг Саидова ҳамсари Умаршоҳ Давлатов, яке аз дигар аъзои зиндонии ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ. як афви умумӣ эълон кунанду зиндониҳоро озод кунанд, чунки аз номи ҳамон тифлаконе ки мехоҳанд дар орзуи падар ҳастанд. маслан фарзандаи ман ҳама вақте ки ба ягон ҷашн мераванд аз ман суол мекунанд. суоле ки ҳар ду тараф ҳам ҳукумат ва ҳам мухолифон ба он посухҳои комилан гуногун доранд. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. دیدبان حقوق بشر امروز با نشر یک گزارشش گفت زورآوری در خانواده‌های توجیک هنوز هم مشکل داغ باقی می‌ماند. تا امروز ده‌ها مرد برای لط و کوب و آزار زن جزا گرفتند. ده‌ها نفر دیگر هم برای آنکه با رفتار خود و عذاب روانی سبب خودکشی دختران و زنان شدند پس پنجره رفتند. ولی باز هم هزارها زن دیگر به خاطر حفظ عائله بدرفتاری را در نسبت خود تحمل می‌کنند. سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله عذاب برخی آنها را شنیدند. لپوتکا قطی در طوری سرم میزنه، جانم تنگی میکنم، میگم چیکار کردم ایجا میخیزم با لپوتکا میزنم. همین سخت زدگی چقدر دهشت زدگیش همین 1 فوریه 2006.
این زن میگوید در 17 سالگی به خاطر رها شدن از عذاب مادراندر شوهر کرد، ولی بعد ازدواج هم بخت برایش نخندید. با بهانه بی‌فرزندی هر روز گرفتار خشونت و زورآوری شوهر میشد. از ترس گپ مردم به مقامات مراجعت نکرد. ولی شد من میگفت که صاحب نداری، که صاحب نداشتنم پناهی نیست. اکثرا مثل گلی زنان زمان اشتباه خود را درک کرده و حفظ آبروی خانواده را برای خود نودرکار می‌دانند که دیگر یا صحتی خود را از دست دادند یا با فرزندان خود به سرپناه ماندند. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند زنان در تاجیکستان معمولاً از جانب شوهر و اعضای خانواده‌شان نوع‌های گوناگون شکنجه را می‌بینند. از جمله تجاوز، کورد زدن، بوغی کردن، لطوکو با اشیاء تیز و سنگ چون بیل و آهن خبر می‌دهند. آنها میگویند تعبیزگران آنها را از خوراک و پوشاک و دسترسی به آشخانه و حاجتخانه نیز محروم می‌کردند. روزی من خبر هر روزی من رویا مصاحب دیگری ما همگی 23 سال دارد، اما در این سن با 2 فرزند از شوهر جدا شده حالا در منزل اجاره به سر میبرد. میگوید شوهرش کار دائمی نداشت و پول پیدا کردهش را صرف شراب میکرد و در خانه علمهایش را از او میگرفت. این زنی جوان میگوید از ترس آن که بعد طلاق گرفتن در خانه پدر برایش جای نیست، این زندگی پرماجرا را طاقت کرد. زدنش من خاطری طاقت میکردم که روزی با قدیما ساز میشه اتاقم خاطری که من زندگی ما پیش برده استم، من همین قضا با طاقت کرده استم، من قریب معیب شدم، حتی سر ما خم کردن نمیتونستم که اونجا دستای زدن ساتریسین مزگ برای شده که بودم که مشکل آزار و اذیت زنان تاجیک در حالی است که هنوز در سال 2013 تاجیکستان قانون جلوگیری از خشونت در خانواده را قبول کرد و یک مرکز مخصوصی را هم در نزد وزارت کارهای داخلی تأسیس داد. ظاهراً این اقدام که برای پیشگیری از زورآوری در خانواده ایجاد شده است تا حال نتیجه چشمگیری نداشته است. بر اساس آمارهای رسمی سالانه حدود 10,000 زن و دختر تاجیک از ضرب و آزار و اذیت شوهر و خویش و تبار آنها به مقامات شکایت می‌کنند. این در حالی است که صدها یا هزاران نفر دیگر به مثل گلی برای از دست ندادن زندگی و شوهر جای شکایت نمیبرند و در برابر همه گونه خشونت و زورآوری خاموشی را اختیار میکنند. در ایران هم زنان از نقض حقوق خود شکایت میکنند، اما به فرق از زنان تاجیک دعوای بانوانی اینجا از آن است که برایشان حق وارد شدن به ورزشگاه ها را نمیدهند. با آتش این بحث خودسوزی و مرگ یک دختر جوان مخلص فوتبال در ماه جاری روغن ریخت. حالا فدراسیون بین‌المللی فوتبال به ایران فشار می‌آورد که قانون 40 سال پیش قبول شده را در این زمینه بیکار کند. جزئیات در گزارش خرامان بقازاده. тамошои бозии футбол дар ҳар ҷои сайёра камандар кам мушкил эҷод мекунад, вале марги як духтари ҳаводори футбол дар эрон мавзӯи табъизи занон дар варзиш ва ҳаққи маҳдуди ҳузури онҳо дар варзишгоҳҳоро барҷаста кард. ҳаяҷонеш ҳам ғамеш ҳамаи чиш даста ҷамъие ва ин ҳаяҷонеш бештаре. مردم خیلی دوست دارن فوتبال رو خیلی دوست دارن. من خودم با این حال که خیلی از فوتبال شاید چیزی ندونم ولی خیلی هیجان دارم برای بازی‌ها. ما رو تو استادیوم راه نمیدن ولی همینطوری خیلی خوب بودیم. اصلا مردم نه حرف نامناسبی میزدن نه کنار همدیگه بودیم، خیلی هم اوکی بازی رو نگاه کردیم. سحر خدایاری که به خاطر رنگ لباس تیم دوست داشته فوتبالش با لقب دختر آبی معروف شد، در پی آثار جراحت‌های خودسوزی روز 9 سپتامبر در بیمارستان درگذشت. یک هفته پیش از این روز 2 سپتامبر دادگاه در حکم خود گفت که خدایاری خواست به طور غیر قانونی به ورزشگاه وارد شده در پهلوی مردان فوتبال تماشا کند و برای این قانون شکنیش به 6 ماه زندان محکوم می شود. سحر خدایاری بعد شنیدن حکم دادگاه خود را اول بنزین ریخت و بعد آتش زد. طبیبان گفتند 90% بدن دختر سوخته بود. قبل از این رهبر فدراسیون بین‌المللی فوتبال جیانی اینفانتینو از مقامات ایران تقاضا کرده بود که به زنان محلی و خارجی امکانی با بلیت وارد شدن به بازی‌های فوتبال را فراهم آورد. در حالی که زنهای خارجی امکانی محدود اشتراک در بازی‌های فوتبال را دارند، زنهای ایرانی بعد انقلاب اسلامی سال 1979 حق تماشای بازی‌های مردانه را در داخل ورزشگاه ندارند. ولی با وجود اینکه در کافه های محلی سرتاسر ایران زنان و مردان با شوق بازی های فوتبال را توسط تلویزیون تماشا میکنند، به نظر نمی رسد که مقامات در فکر
сабуктар кардани қонунҳо бошанд. вале бо ин вуҷуд зоҳиран мақомот дарк мекунанд ки бояд шароит каме тағйир дода шавад. бозии навбатии тими миллии футбол бо Камбоҷа дар чаҳорчӯби рақобатҳои интихоботии ҷоми ҷаҳонӣ 10 октябр баргузор мешавад. معتقد هستیم که زنان میتونن در ورزشگاه حضور داشته باشن و شما هم میپذیرید که عده‌ای هم در جامعه نگرانی داشتن از این حضور. بازی اخیرمون که با کامبوجه است زنان حضور خواهند داشت. این حضور پله‌ای افزایش پیدا خواهد کرد. моҳи гузашта ҳудудан 1000 зан иҷоза ёфтанд ки моҳи ноябр ба варзишгоҳи озодӣ барои тамошои бозии футбол роҳ ёбанд, вале чунин мавридҳо зиёд рух намедиҳанд. мақомоти фифа гуфтанд ки ҷараёни омодагӣ ба бозиҳоро ҳамроҳ бо анҷумани футболи эрон мавриди санҷиш қарор медиҳад. бармегардем ба Тоҷикистон. Каромат Шарипов, ҳомии шинохтаи муҳоҷирони тоҷик, мегӯяд дар ихроҷи ғайриқонунии ӯ аз Русия якида мақомдорони баландпояи Русияву Тоҷикистон дахл доранд. ӯ дар як номае ба Путин дар ин бора тафсилот додааст ва хоҳиш кардааст ки шаҳрвандиашро барқарор бикунад. ин бори дуввум аст ки Каромат Шарипов ба Президенти Русия муроҷиат мекунад. Мирзонаби Холиқзод дар душанбе бо Каромат Шарипов суҳбат дошт. Ӯ нахост пурсид ки фарқи муроҷиати феълии ӯ аз қаблияш дар чист. ҳама ино додан ҳамон справкое ки лозим буд, пешниҳод кардан ба суд, ҳамаи онҳо қалбакӣ буданд. масалан ҷонишини вазири якум гаравой генерал полковник дар Русия дар қисми вазорати корҳои дохилӣ ҳатто пешниҳод намуд ба сафорати Тоҷикистон, дар кадом асос ман намедонам, ки дода шавад ба Каромат Шарипов справкаи бозгашт ба ватан. این نوبتی که حال شما مراجعت کردید به طور مشخص چی میخواهید از پرزیدنت روسیه؟ خواستنی من در حالتی به جزا کشیدن شدن روسیه میگن подношение тех лиц надо уже открывать уголовное дело. همه فاکتایی که ما پیشنهاد نمی уже اساس دارد. بعد به جزا کشیدن برگرداندنی پاسپورت روس به من. برگرداندنی نفقه من. لگاتایی که از طرف همچون جنگاوری حربی برگردانید. این مدت 2 سال شد اینا گرفته شدن. بله. خب حالا تا حال حاضر به صورت عموم این مسئله شما در داخل تاجیکستان در کدام سطح قرار دارد؟ دیروز مکتوبی که به ما رسید از شورای نزدی شهروندی پرزیدنت تاجیکستان این آخرین استادی بود که ما با اون دادیم. اونا میچون حساب دارن که کرامت شریپوف از سال 1980 شهروندی جمهوری تاجیکستان باشه. خودتون چی حساب بدین؟ با دلیل و فاکتایی که موافق قانونگذاری تاجیکستان اولا کنستیتوسیون سال 94 بعد رئیس پرزیدنت 95 است. تمام شهروندانی که برآمده رفتن سال 92 91 در مدت 5 سال اگر مراجعت به دولت تاجیکستان نکرده باشند از سال 92 تا سال 99 از شهروندی برآورده شدند. суҳбати радиои озодӣ бо Каромат Шарипов дар шакли комил дар сайти озодӣ видео дар шабакаи ютуб гузошта мешавад. шуморо ба тамошои он даъват мекунем. мақомоти марзбонии Тоҷикистон ва Қирғизистон баъди музокироти расмии ду кишвар нерӯҳои қудратии худро аз минтақаи Баҳси пас кашиданд. ҳоло дар ҷамоати овчи қалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва деҳаи мақсади ноҳияи Лайлаки Қирғизистон вазъият ором аст. аз ҳукумати шаҳри Исфара иттилоъ доданд ки ҳайатҳои музокиракунанда дар Исфара мулоқот доранд. дар ин дидор намояндаҳои ду тараф тасмим гирифтанд ки дар нуқтаҳои марзии Оқсои Қирғизистон ва Ворухи Исфара дидбонгоҳҳои назоратӣ сохта нашаванд. дар муноқишаи мусаллаҳонаи шаби 16 сентябр дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон 3 марзбони тоҷик ва 1 афсари қирғиз ҳалок шуданд. ин хабари охири барномаи имрӯз буд. сипос ки то охири барнома моро тамошо кардед. гузоришу наворҳои аз ин бештарро дар Озодӣ видео канали мо дар ютуб метавонед тамошо кунед. хабарҳои рӯз дар вебсайти радиои Озодӣ гузошта мешавад. ман фардо субҳ бар вақти шуморо дар навиди бомдодӣ мунтазирам. худо нигаҳдор.